nkarhi lowu mi wu rindzeri lo fikile huwo walowo nakona ku Africa wa vulavula mina ni khalanga pet Mathebo Nhlekani ka n'wina kheswa swinene loko mi hlawula xitichi lexi ku la mi nga yingisela mi ri kona Nhlekani lowu namuntlha i ravunharhu siku hi leriya ra vu 10 ra n'hweti leya ya Nyenyenyani lembe ra 2027 mina ni khalanga pet Mathebo ni wa rismati wa jima xitlanga wa maxingetano wa chacha na makula na vandandasi haku amukela mingisero mela Gauteng Mpumalanga a North West Limpopo na wikima ke audio streaming ya Mngana Lollen FM.co.za nangana ku Africa wa vulavula usungula kwala humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa famsi ngopfu ka le ka awara ya mbirhi Nhlekani lowu wa Xikwembu timhaka ti tele mingisero me leti hi lavaka ku va hi bula hi toho eka Nhlekani lowu hi leti na wehe u nga na toho kwala u nga koho tin'wana ta toho hi leti ta ku Lieutenant General Hlanhla Lieutenant General Shadrack Sibiya vele ku nyikeni vumbhoni kambe ma swi tiva ku loko uze i lumbetiwa swilo hambi khini ka vumbhoni i khi vulavula hambi wo vulavula ntiyiso a swi tale la a ni ri koho sweswinyana ni twe van'wana va kha va kombisa ku ka va nga tshembi leswi va nge le ku swi hlamuseleni general laya a ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini kumbe se vanhu va tibyele ku nge vi na ntiyiso se ma swi vona leswi ni vulaka so se i tin'wana ta timhaka leti ti hetelela ku tiva koho loko kha hi languti ka matshamele ya timhaka ngopfungopfu loko kha hi languta leswi nga le ku endlekeni eka Shadrack Sibiya loko va kha va nyiketa vumbhoni hi ndlela yeleyo kasi ke Afrika-Dzonga se hi la ta twa wehe ku kwalaho nga koho u ri yini nomboro ya leya ntolovelo ya 0860002543 va commission ya timfanelo ta ximunhu va ri ku ta fane ku langutiwa timhaka leti ta ku pfumaleka ka mati ku ri xiyimo xa khombo ya Afrika-Dzonga se hi ta va hi kha hi bula na vona sweswinyana hi hafu ku pela ura ya 12 hi twa ku va ri yini vona kahle va fike njhani ka swiyimo swa muxaka walowo kasi hi ta tlhe nyika nkarhi eka tatana Mbazima Xilowa va tsale hungu ra ku xixima nhenha kazi leyi nga etlela vurhongo lebyikulu hosi dokodela Nwamitwa wa vumbirhi laha hi nga ta va nyika nkarhi hi twa ku hungu leriya va nga ri tsala ri ri yini ri suka kwihi a hi nga va swivutiso hi to va nyika nkarhi va ri andlala ku ya hi laha va nga ri tsalako hi ndlela yoyoleyo se hi sweswo hinkwaswo hi nga khomela swona namuntlha ka nangana ku Africa wa vulavula nga rivali ku ri ntirho wa ku va veka ndlwini ya vona yo hetelela ni vulavula hi hosi dokodela Nwamitwa wa vumbirhi wu ta va wu ri koho hi sonto walowu wa ka wa ximfumo tanihi laha president va nga vulaha koho ku i ntirho wa ximfumo lowu nga ta va wu ri koho hi sonto walowu wa xifundzankulu hi ndlela leya special official provincial funeral se hi laha ntirho walowu nga ta va wu ri kona hi sonta walowu ya ka wona kasi ntirho wa ku va tsundzuka wu ta va kona hi Ravuntlhanu ntirho wa ku va tsundzuka wu ta va kona hi Ravuntlhanu loko swo famba ku ya hi laha swi nga kunguhatiwa koho na nakona ku Africa wa vulavula wu ta va kha hoxa thiko wele hi Ravuntlhanu rolero mi kota ku twa ku swivulavuri swi ri yini na va lava nga ta va ri koho va ri yini hi ku tsundzuka nhenhakazi leyiwani hi ndlela yoyoleyo se i nongolo kwa hina muyingiseri wa mina sweswi hi la ku twa wehe ku weta wehe timhaka ti ri yini nomboro ya leya ntolovelo ya 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 kasi yan'wana mahungu yo ka ya nga tsakisi ya nga koho ya nga humelela i ku hundza emisaveni ka murhangeri n'wamabindzu lava na vo a va seketela swinene xitichi lexi na vo va vuye va hundza emisaveni ongeti muti na va ndyangu lava khumbekaka va nga hetelela va tiya hi nkarhi lowu tika lowu ka vula loko lahlekeriwe hi murhandziwa wa wena swa vava swinene mina na vona hi vulavula ngopfu tatana Lot Majebe ongeti moya wa vona wu nga etlela hi kurhula hi ndlela yaleyo se i tin'wana ta xiyimo lexi hi nga langutana na xona na xitichi va hi pfune swinene ka swilo swo tala tanihi va Mhlangabeza group of companies hi ndlela yoyoleyo seke hayi mtweleni va ka hina kumbe angulamukhi nomboro ya leya ntolovelo ya 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito eka 0657443911 hi tihi timhaka leti mi nga tikhoma ma swi tiva ku masocha ya le Afrika-Dzonga ya le ku endleni mintirho ya ku kungela ku tlangela Armed Forces Day leri nga ta va koho hi mugqivela walowu halaya a Thohoyandou Nthemba Makhama
makama swi landzelela hi ndlela yeleyo tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa kun'we mirhi yini hi toho timhaka to leto hi ndlela yoleyo kasi mi ta tsundzuka ku ve na ntshamo wun'wana u nga hetelela wu va koho ku vulavuriwa hi timhaka ta ku vekeriwa tlhelo kumbe ku yimisiwa ntirhweni ka mufambisi wa swa timali ka masipala wa Mopani ze hi nga vulavula hi swona kwala moyeni walowo kambe se xiboho lexi nga hetelela xi tekiwa sweswi i ku mufambisi wa swa timali va vuye va hlongoriwa sweswi hi vulavulaka hikokwalaho ka swihehlo swa vukungundwana hileswaku ni le ku tsakeni ku loko a ho kuma vona CFO lama hi kuma na va Mopani va ta lava va hi byela ka vukungundwani lebyi mi hlongoleriwaka byo hi byi ivi va vula va ku ni hlongoleriwa vukungundwani lebyi na lebyi na lebyi na lebyi na lebyi va tlhela va vula ku ivi va vutisa himpela hi swona ni na ku chava ku nga huma swi swo tala ngopfu kambe i timhaka leti ti nga kona mahungwini mingisero mina ta twa n'we kumbe ri yini nomboro hi leyi 0860 002543 hi ndlela leyo kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 a hi sunguleni lo mingisero hi twa ku yi enhlekani hello ahe papa minjhani loko mi ku mi nga mi toloveli a mi vula lava mi nge le ku vulavuleni na vo kwaleyo mse a yi le ka n'wina kwala sora studio kombela ku khomeriwa kombelani ku khomeriwa ka vayingiseri na le ka mina kombela ku khomeriwa swinene inkombo emirini n'wina mi khomete timhaka kombela ku khomeriwa swinene swinene i timhaka ta ku a ni languta laha ka timhaka ta economically mara ya laha ku ri ya laha swifambi mi tshamaka kona like ku na swiphaza leswi hi nga na swona swa vanhu lavo ta hi le handle hi nga va rhurhela kwala malayinini vanhu lavaya va fika la Bushbuck a va handli swona such as loko i ya xava hi timali leti ta ti-10 cent 20 cent hi byeriwa ku a hi mali ene vanhu lavo ta hi ku famba loko va ta hi ku famba njhani va fika vo va tijaja timhaka ta ku 20 cent 10 cent ya tiko leri ra hina a hi mali ene swi endla ku ti lahleteriwa all over ndhawu leyiwa so a ni swi tivi ku yi nga endliwa njhani tanihi ti-community lero a ku fanele ku organize-wa any community hi hlangana hi workshop vanhu lavawa ku ve ni kota ku tirhisana hi ku ti hetelela ti cukumetiwa ende i mali i nandziya hi leyi ni nga na concern ngopfu ka yona ene a yi le ku langutiweni ene yi le ku onheni kambe mi vona ungeti ku nga va ku ri yini xi ndlaku yi nga ri ku langutiweni a ni swi twisisi ku swi onhaka kwini kwalano ku nga consultiwa va mani kumbe njhani kumbe why yi nga langutiwi because yi le ku onheni i mali 10 cent leya i mali 20 cent i mali mara a ti le ku tirhisiweni vana va hina lava a va ha pfumeli ku teka 10 cent a va ha pfumeli ku teka 20 cent va ri a hi mali ene himpela loko va ya le swiphazeni leswiyani va vulavulaka hi swona va fika va nga xavi va tlherisiwa na yo hambi mina hi nga va twasa loko yana va ala vakulukumba lava va ri no leyi a hi mali ene voho i ti-contact ku ra hina a va tivi nchumu hi ti-conta hi hina mara va fika va hi jaja va hi byela kumbexani swi nga va suka swi yisa mahlweni mhaka leyi vuriwaka ya leswaku a va bangi se loko va nga bangi swi endla ku swi nga olovi ku jikajika na mawayawaya i ntiyiso kumbexana yi nga va yi fika kwala ka kutani mara not so necessarily so loko ni yi langutini a hi mhaka ya swona i mhaka ku va le ku teka magwaza ya ku hatla va teketela mali because liyani loko yi nga tata bakiti mara i kuma ku yo va only 500 rand kumbe yo va just 200 rand lero vo le ka magwaza ya ku teka mali leya yo ku basa na maphephe leya ya tikhoni na ti-center leti a va ti lavi mali ka vo yi sukela ka 50 cent na hi nga ku loko ni langutini a va hi langutani kahle va tlhela yi sukela ka rand ku ya henhla kambe xiphiqo xa wena i yini phela i bindzu ra vona va na lunghelo ra ku mina ni teka leswi a ni teki a hi swona kumbexana inkomu sweswo i ntiyiso hambi meni munhu wa ku xavisa mara vuthete loko yi fika etikweni landzelela milawu ya tiko rero loko va fika ku leyi i mali we start counting from 10 cent towards a million or trillions that mara loko vo va fika va ku leyi a hi mali a hi swona swi le question because loko ya lomu ya tixopo letikulukumba va madorobeni kwalomuya loko hi xava
hi yoho a va ali loko hi xava hi hakela hi yoho a va ali a va inani a ku na problem a cinceriwa a tlhela hi vuya na hikwalaho ka mara loko ze hi vuya na ya le kaya swi tivi ku mali yaleyo a ya ha yi ku tirheni hi boheka ku yi cukumela ni ta khomeriwa nakambe hi buthaka ka mhaka leyi nga endleka hayi no hayi ni mi twile buti wa mina hi hundzile a hi mukele nkombo buti wa mina kes 0860002543 nongonoko ya afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 19 timinete ntsena ku pela wara ya 12 nongonoko ya afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM nomboro i 0860002543 van'wana va chava ku ni fonela va ku nomboro ya le ka Munghana Lonene hi yi hi yaleyi hi hlayaka un'wana mi ngiserelo nhlekani buthaka mpfukile hi pfukile papa minjhani n'we hi pfukile akenza buthaka a swi fambi kahle laha xikolweni xa primary xa Wisani i xikolo lexi kumekaka le Arole xikolo lexiya se xi hlaya malembenyana xi nga na SGB vaaki va hetelele va hlundzuka va kwatisa hi principal leswi a fambisaka swo xikolo va mihlongola se principal yi report-a second vatirhi va laha xikolweni a va holi nkarhi wun'wani ku holiwa ndzhaku ka 5 months va hola pay ya n'hweti yin'we lembe leri ku hlongoriwe na vatirhi lava va pfuna vana va ka grade R a ti-toilet a ku na stationary swilo swi le ku fambeni kahle Buthaka leyi primary ya le Wisani la Role n'wina mi yini ka leswi hi nge le ku hi lava ku vulavula hi swona me ndi muakatiko kwala Role mina n'wana a xikolweni lexi swa hluphanyana ku vulavula na n'wina hi swona hikuva a ni n'wina a swi tala ku mi khumba swilo swa laha xikolweni lexiya miswo a ni mi ya n'wana laha xikolo xi fambisiwa hi vanhu xikolo xi fambisiwa hi vana twanani xikolo xi fambisiwa hi vatswari va vana lava nga kwala ka xikolo xexo hi yo mhaka mi kuma ku hetelela ku va na tinhlengeletano ku va na ku hlawuriwa ka vurhangeri bya vufambisi bya xikolo swa vatswari va vana va xikolo xexo i ncini xi endlaka ku n'we swi mi vava xo sungula mina n'wana laha xikolweni lexiya n'we mi vava hi yini kahle kahle ndi dyondze kona laha xikolweni lexiya na mehe so vana va tifemeli va ha ri koho kwalaha xikolweni xa le Role xa Wisani ku nga ri ku kumbexani n'wina a mi holangi mi wela ka vanhu lava ka va nga holangi a ndzi ri kona se n'we mo lava ku vona swa xikolo swi kha swi famba tsakela swa ku swa xikolo swi karhi swi famba kahle se loko ve mi tsakela ku vona swa xikolo swi kha swi famba kahle mi ringetile ku tihlanganisa na vavosi kumbe na lava kumbexani va nga va ku va ri va ti-circuit ta kwala ku nga na xikolo xa Wisani hi ringetile ku tihlanganisa na va le circuit loko mi ku hi ringetile mi vula n'wina na mani la na vaakatiko va le Role a mi endlisa ku yini a mo macha iya humacha ya khiya magate le circuit khiya magate le Wisani sweswi xikolo xi hetaka ku pfula ku ve na 2 weeks ya ku vana va nga yi xikolweni ku khiye tigede leti ku khiye n'we mi nga ha vana laha xikolweni lexiya na lava nga na vana mara na n'wina vonana a ni n'wina pela mina lexi xi ni karhataka hi n'wina i ku n'we mi ya n'wana laha xikolweni lexiya lera ku ni nge mi tshembi ku loko mi lwela ku hi mpela swilo swa xikolo lexiya xi hikokwalaho ka yini n'wana wa n'wina a nga ri kona ka xikolo lexi mi ha n'wana ntsongo n'wana wa me i pasile se i le ka grade 8 a dyondza kwalaya leswi vulaka ku loko a ri ka grade 8 sweswiwani loko n'we SGB leyi mi nga hlongola principal a mi n'wi hlongolela yi principal i hlongoriwe hi mhaka ku yehe principal va rhambe macomrade va hlongola chairperson wa SGB njhani loko mi ku macomrade njhani vanhu va ANC ni vula ku njhani a ni SGB yi hlawuriwa hi vatswari ka nhlengeletano va n'wi hlongola njhani i hlawuriwa ka nhlengeletano loko se ku hlongoriwa chairperson
a ta ha vitaniwanga vatswari ku yo hlongoriwa chairperson. I hlongorisiwa ku yini va lo n'wi byela ku i nga hati va lo n'wi byela ku a nga hati riqingho leri ri vuye ri tsema mativa ni kombela n'wina mi nga na vana exikolweni xa Wisani mi ni fonela mi nghena moyeni fonani n'wina mi nga na vana exikolweni xa Wisani fonani mi ta ni byela kahle kahle ka endleka hi ta kota ku vona ku hi mi pfuna njhani lavaya na swi lava ku va pfuna kambe swa ni tikela hikuva ni a va na n'wana laha xikolweni xa va vurile vo se a ni tshembi ku leswi va swi vulaka i ku tsakela ka ku vona ku xikolo xi humelela se n'we mi nga vatswari va vana lava va dyondzaka xikolweni xa Wisani ni fonelini ni ta vha ni tshemba ku himpela hi swoho hi ku anakeni vana va n'wi va kwalaya swa vulavula ni okay a hi tweni n'wana mi yingiseri hi twi ku yerini 0860 002543 hi ma amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani Njani Khalanga minjhani? hi pfukile hi nga vona but Hi pfukile swinene Khalanga. Special provincial funeral xa Hosi N'wamintwa na xitwa Khalanga. Kambe ku na observation ni nga yi endla endzhaku ka ku hundza misaveni ka Hosi N'wamintwa. Leswi ndzi twa ku ri mhaka leyi ni vavaka swinene. Maendlelo ya hofisi ya President Cyril Ramaphosa. Because hi mpfhuka nkosi lowu wu tswarile 10 days ago. A ni vonangi hofisi liya yi humesa statement ku ri statement xa ku kombisa ku va ta va swi twini ku munhu wo fana na Hosi N'wamintwa i hundze misaveni. Loko va ya nyika sona last week hi wa vumune Khalanga. One had expected ku at least va nga kota ku dedicate a paragraph ya sona ya voho le masungulweni leyi va acknowledge mintirho ya Hosi N'wamintwa kambe a ni swi twangi va endla sweswo because remember ku Hosi N'wamintwa Khalanga a va ri xirho xa parliament for 15 years. Loko hi vulavula hi Hosi N'wamintwa hi vulavula munhu loyi a nga tlhontlha mhaka ya patriarchy. Loko mi langutisa decision liya ya khoto ya vumbiwa liya 2008 leyi nga cinca nawu because through that decision a swi vula ntsena ku Hosi N'wamintwa vo lova hosi yo sungula ya xisati eka rixaka ra Vatsonga kambe xiboho lexiya xi binda ti-cultures hinkwato leti nga kona la tikweni ra hina. Loko mi langutisa Khalanga a ku ri vona president a yi khale ngopfu va nga appointa Hosi N'wamintwa va serva eka panel of eminent persons. Ni sure ku va va arrive eka decision yaleyo swi tele leswi a va swi langutisini the stature lexi Hosi N'wamintwa a va ri na xona kambe a va vonangi swi fanerile ku va va humesa statement le ofisini ya vona because statement lexi ya Khalanga xi na nkoka swinene swi vula mhaka yin'wanyana yikulukumba ku va xi huma a ofisini leyi ku nga yona leyikulu laha tikweni kambe a swi humelelangi. So loko kunene ka ha ku lova Reverend Jackson leyi a USA a swi hetangi tiawara ku nge za va humesa statement President Cyril Ramaphosa se ndzi nga ku endlelo ra vona ra ha ya mahlweni ka ri perpetuate this marginalization ya rixaka ra Vatsonga hambiloko sweswiwani va ta va declare special provincial funeral a ni twi mina from where I'm sitting ni twi nga ku va loko a ni ri ku tweni the past few days ku hikwalaho ka yini swilo leswiya swi teka nkarhi wo leha swinene because I remember the first time mara declaration leyi ma swi tiva ku yindliwe rini ku ya hi papila leri ni nga ri khoma la ma swi tiva yindliwe rini yindliwe hi ti 12 hi ti 12 ta February ta February na mina no mina lexi nge le ku ni hlamariseni sweswi i ku hikokwalaho ka yini ku ri kho swi tivisiwa namuntlha kumbe n'we mi swi twi tolo kumbe tolweni kumbe rini me ni swi twa namuntlha ni sungula ku swi twa hi n'wina ivi loko ni verifya ni kuma ku eka official Facebook page ya hofisi ya Premier la Limpopo va swi tsarile because loko ni ringeta ku fona ni nghena la moyeni a ni nge zani va na yo information yaleyo so loko ni ya cheka na swi vona ku himpela leswi ni swi vulaka ntiyiso kambe xivutiso again as you are saying why swi tivisiwe decision yi tekiwe hi ti 12 mara hi ta swi tiva sweswi because ni sure ku swi sweswo from a logistics point of view hambi ku ri yona family ya ka Valoyi ni sure swi va tikele ngopfu because a va nga ri ku swi tiveni ku va fanele va khoma kwihi va fika kwini a va swi tivi ku request leyi endliwe hi the Limpopo provincial government ku
president va ta yi approve kumbe va ta yi decline na. So that's why mi ke na last loko mi vulavula na Professor David Mutsoma va nga kombisi ku nkosi wu ya khomeriwa kwini. Ni sure ku ri yin'wanyana ya ti-considerations leti a va ri na tona hi nkarhi luwa naswona. So ni twa ingaku the way va nga yi hundzisa xiswona this issue Khalanga mina a yi ni khomangi kahle na hambi yi ri yona special provincial funeral category 2 I don't think ya fita ka munhu wa stature xa hosi N'wamitwa. Ni ingaku loko a vo lova nyika ya special official funeral category 2 yi ri ya national hayi ku ri ya province because mitirho ya vona a ku ri mitirho yikulukumba swinene mandizwa. So ni ingaku xa ha ya mahlweni mhaka leya ku va rixaka ra Vatsonga hi tekeriwanyana hansi the way swi nga yi swona naswona. na mithu kumbexani ho a ni van'wani loko hi vulavula miri van'wani veri yima ni tirhisani n'wina ni hambi leswi ku nga ri ku ngo va xikombiso n'wina mi ri hi rila ngopfu hi tshama hi ri ku rilarileni ta ri ku gunguleni loko hi vulavula se a tolweni wa masiku laha ni kha ni vulavula na un'wana ni vutisa ku loko mi ndla ti-scholar transport ma swi balansisa mi languta ku rixaka ri na rona vuyeriwa ve ri no rilarila ku na milawu se kumbexani hi swi mokerisa sweswi nga xiswona. They were doing Kalanga. But lastly, I also want to hail hosi N'wamitwa tanihi munhu loyi a ri a cultural activist. Kwala ka nongonoko wa n'wina Khalanga ni tshame ni va ta va karhi va kombisa ku endzhaku ka ku va ku hundze khale ka Holobye College Chavani misaveni va vuye va landza President Zuma at the time va kombisa ku va va nga tsaki hi ku eka cabinet ya tiko a ku ri hava Mutsonga na wun'we. Ivi President Zuma va yingisela va hetelela va thola Dr. Masangani va va kona le ka cabinet. So mitirho ya vona yi tele Khalanga ko nkarhi wu nga ri kona but yi tele leyi hi nga vulavulaka tanihi rixaka ra Vatsonga hi va proud ngopfu hi mitirho ya vona leyi va nga yi endla Khalanga. Inkomu swinene a khensa swinene vutomini inkomu ku diya ku engeta inkomu sweswo mi ngisera Munghana Lonene FM i tlhelo leri mi ngiserataku na rona loko hi kha hi vulavula hi timhaka ta ku hundza emisaveni na hi laha hi na tanihi rixaka hi nga hetelela ku hi khomiwa koho hi ndlela yaleyo. Ni la ku bula na Commissioner Henk Boshoff endzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ndlela leyi. Sweswo mi ngisera Munghana Lonene FM kume na 9 timinete ntsena ku bile awara ya 12 khensile tinhlokomhaka ta mahungu bongi n'wana team Maluleke hi teri hi lava ku bula na va commission ya timfanelo ta ximunhu lava va nga le ku vilerisiweni hi timhaka ta mphakelo wa mati na koho va ngeri kumbexani a swi ta laveka ku va na xiyimo xa khombo ku ya ehofisini ya president hi mhaka ya ku mphakelo wa mati hi ndlela yaleyo. Se hi lava ku bula na Commissioner Henk Boshoff lava hi bulaka na vona nhlekani lowu hi twa ku va ri yini vona tani i commission kumbe i commission ya timfanelo ta ximunhu hi ndlela yaleyo. Commissioner, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Hi, good afternoon. Thank you for having me. We invited the Human Rights Commission after you shall have released a statement calling on for the declaration of the state of disaster with regard to water supply. Maybe kindly bring us to speed with regard to the perspective of the South African Human Rights Commission with regard to water supply. Well, firstly, we have noted as the South African Human Rights Commission that despite water being a fundamental human right entrenched in the Constitution of South Africa, many communities and households lack access to water in the country. And I'm referring to all the provinces in the country. You know, we are inundated with complaints from ordinary citizens informing us about the fact that they do not have access to water. There's one town in the Northern Cape. A number of community forums have been emailing us on a daily basis, informing us about the challenges there. We are aware of the water challenges in the Limpopo province, as well as in Mpumalanga. You are familiar with the water challenges in Gauteng. We have conducted service delivery inquiries in quite a few provinces. A couple of years ago, there was one in the Limpopo province, also one in Mpumalanga, an inquiry into
water provision in the KZN province. In 2024, a inquiry in the Free State province, also in the Northwest, also in the Northern Cape province. And the reality is what we have seen is that there is a downward spiral regarding water management and distribution in the country. And we are of the view that water provision has become a water crisis now. All provinces are affected by this water crisis, and the Commission has decided that we request the government to declare the water crisis as a national disaster. That is basically the background for us requesting government to declare the water crisis a national disaster. So what will be the declaration do to the challenges? Well, firstly, we must get it. We must get government so far to declare the water crisis a national disaster. We have written to the head of the National Disaster Management Center, Dr. Sitole, and I will be presenting at a meeting tomorrow, in which we will be stating our case. That meeting, I think, will commence at 12 o'clock, and we will do our level best to convince government to declare the water crisis a national disaster. It is merely a request, and it has to be considered firstly by the National Disaster Management Center, who will then make further recommendations in this regard. But once it happens, it obviously coincides with additional funding being made available to water services authorities, to that the Minister for Water and Sanitation will identify programs and projects for the money to be spent on. We have also, in our media statement that was released last week, requested that there should be proper financial management. Should additional funding be made available, there should be proper financial management, proper oversight by the relevant authorities to ensure that we don't see corruption and financial mismanagement of the funds. The funds should primarily be used to ensure that communities have access to water. Now, I'm looking at the situation where we're at now. Some would say it took the Human Rights Commission to realize that there's no water in Gauteng, that they then decided to call on for the government to declare a national disaster. And the background of this very assertion would be there are communities that did not have water since the dawn of democracy to date. And they've been struggling with the supply of water ever since. But the Human Rights Commission silent on the issue was very loud. What would be your take on that? No, that is not correct. Firstly, I did refer to the fact that in the Limpopo province, an inquiry was also held into the access to water and efficacy of water services authorities within the province, and that inquiry did take place about 4 years ago, if I'm not mistaken. We made findings and recommendations. In fact, I personally met with all the water services authorities in 2024, and we requested them to implement the recommendations that we made when the inquiry was conducted. The reality is, despite the fact, and I've mentioned all the inquiries that we've held, we've had, and you are referring to Limpopo now in particular, but we have had many engagements with MECs, with mayors, with municipal managers, and we've seen very little progress in ensuring access
access to water for all communities. The Human Rights Commission has not been silent. That report is available on our website, and we have monitored the implementation thereof on a regular basis. But the reality now is that the water crisis does not only affect Limpopo. Yes, it does, and it's very serious in Limpopo, but it is now also affecting a number of other provinces. I've referred to the challenges in the Northern Cape, Northwest, Mpumalanga, the Free State, and we have decided that this shouldn't be declared a provincial disaster. It shouldn't be declared a provincial disaster in only one province. The water challenges, the fact that water infrastructure is not maintained by municipalities, that means, that there's a lot of things happening in municipalities, is not a Limpopo-only province. It affects all the provinces in the country, and that is why we have called for a national disaster to be declared to address the water crisis. Now, you made mention of the fact that municipalities are not doing their part, and you also have recommendations. What else can the Human Rights Commission do beyond recommending? Because surely your recommendations would not be, as much as you've just alluded to, entirely implemented. So what needs to happen going forward, and what is it that the Human Rights Commission can do on their end to see to it that recommendations are therefore implemented? Yeah. Well, from our side, we have, as I've already indicated, have engaged with all the relevant stakeholders in the Limpopo province. We have a very active and visible provincial office, and they are in constant discussion with these municipalities. And I've already referred to the fact that we conducted an inquiry in the Limpopo province, that we in certain cases litigation against certain municipalities was considered. We have reached the stage now that government, remember, we don't provide, the Human Rights Commission is not responsible for the provision of the water. Yes. We are the custodians of human rights. We're an oversight body, and we expect of government to play its part, both at provincial, at national level, also at provincial, and specifically at local government level, to ensure that communities get the water that they are entitled to in terms of the Constitution. We are now insisting that the water crisis be declared a national disaster. And I, from my side, will again liaise with Minister Majodina, the Minister for Water and Sanitation, also with Minister Klabisa, the Minister for Cooperative Governance, to emphasize the fact that that water should be provided. Just yesterday, in fact, we wrote a letter to the Deputy President, Mr. Paul Mashatile, a couple of months ago already, requesting for the opportunity to, he is the chairperson of the National Water Task Team, to present to him as well, our findings and also identify the concerns that we have or the challenges that we've observed in provinces. And just yesterday, I made a follow-up. We are still waiting for the opportunity to brief the Deputy Minister. So from our side, engagements are taking place at a high level with the Deputy President, if he allows us the opportunity, but also with the relevant national cabinet ministers. And let's wait to see whether our call for the water crisis to be declared a national disaster will be taken further to government for implementation.
Now we're looking at this issue, Commissioner Boshoff, to say if there's a continuation of trampling of rights or human rights by institutions and or government, is that not maybe a manifestation of the failure of the Human Rights Commission? Not at all. Not at all. We have, and I'm inviting your listeners to visit our website. There's a lot of work that has been done to address service delivery in the country. A lot of work. And the documentary evidence is available, as I've said, on the website. We welcome the criticism because there's always room for improvement, and I'm still inviting your listeners to report or to lodge their complaints with the Provincial Office of the Human Rights Commission in Polokwane. But no failure whatsoever. We have presented our reports to legislatures, provincial legislatures, to the relevant MECs, to premiers. We've presented our reports to the National Council of Provinces, to the relevant portfolio committee in the National Assembly. The president even had to respond, the deputy president rather, had to respond to questions in the National Council of Provinces. So no, the failure, I think we must not, the failure is not on the side of the Human Rights Commission. Government must ask itself why it has not implemented the recommendations of the Human Rights Commission. Again, we don't provide the water, government does. And we have made them aware over a long period of time. We have had meetings with the relevant national cabinet ministers. We have litigated against municipalities. And courts have made specific orders with regards to service delivery. The problem with those court orders remains implementation, and some municipalities simply disregard these court orders. So on the side of the Human Rights Commission, we have done a lot to make government aware of the challenges. We've made recommendations where and what they need to do. The challenge remains. Government has been reluctant to consider our recommendations. I see. Commissioner, thank you very much for your time. I be rest assured we have audience in Gauteng, Mpumalanga, and Northwest, as well as Limpopo. So I'm sure after this very interview, people will visit your website and go through the reports as you alluded to, so that they can see how to take the matter forward. But indeed, water provisioning in the Republic is becoming a big crisis. Massive crisis. I see. Thank you very much, Commissioner. Thank you for having me. All right. Bitsho bingisira mngana lona FM la bayibulana bona umcommissioner kusuka ka commission ya tfanel ta Shimon swans sale sibabula ku so ikuri a ntisi ku bosula ngta seswana kuri maka Gauteng ekhala ba khama bulabula bana swibiko so tala leswi swi vulavulaka hi matirhelo ya vo, bana swibiko so tala leswi kombisa ku vilela ka vo, kambe ko va mfumo u va ku nga ri ku ndleni nchumu. Kambe seswana 0860-002-543 kumikandisa rito nakambe ka 0657443911. swin'wana swo leswi va nga swi kombisa Commissioner Boshoff va ri a hi timhaka ngopfu ta ku va kumbexani commission yi nga ri ku tirheni, kambe mhaka ya ku va van'wani va lava va khumbeka ku hi nyiketa vukorhokeri bya mphakelo wa mati ku nga timasipala tindzawulo sweswo va koka milenge loko swi ta ka timhaka toleto va nga tirhi ku hi teka ma vo mhaka kona. Se va nge ri swoleswo na swo hi swin'wana swa leswi endlaka leswaku va na mintlhontlho loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati emigangeni, kambe a swi vuli ku tanihi commission a va le ku endleni ka xan'wanchumu. Va tlhela va kombisa timhaka ta ku va ta ya mahlweni va landzelerisa. Ku na nhlengeletano leyi nga ta va yi koho leyi lavaka ku va kombela ku himpela
ku hetelela ku langutiwa ka timhaka ta ku ku va xiyimo xa khombo lexa mphakelo wa mati va kombisaka na ku kumbexani loko president va hlambanye hi ndlela yeleyo swi nga hetelela swi pfuna ka ku va ku kumeka macheleni lawa ya nga hetelaka ya kota ku lunghisa swiyimo leswi tanihi tiko hi hlanganaka na swona hikokwalaho ka ku va tiphayiphi ti nga lulamiseriwi ku ti pimeriwa nkarhi hikuva anakeni loko mi vekela phayiphi mi fanele mi swi tiva ku a hi laha ku nga heriki ku ta va na nkarhi laha yi nga ta va yi nga ha tirhi phayiphi yaleyo ku ta va na nkarhi laha mayiva mhaka yaleyo se i swin'wana swa leswi kumbexani a swi fanele swi vulavuriwile kambe a swi vulavuriwangi hikokwalaho ka swiphiqo swo hambanahambana leswi swi hetelelaka swi va koho hi ndlela yeleyo se i mhaka leyi kumbexani hi nga tsakela ku twa na n'wina kumbe angulo mukuyini eka yona nomboro heli ya 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela yoyoleyo a hi ku tumbikiseriwa mina nomboro i 0860 002543 xana u angula kuyini ke hi ntirhi eka Lieutenant General Shadrack Sibiya va le ku nyikeni vumbhoni ka commission loko ni nga si kuma muyingiseri a angula yi ma ni ku twisisa ku swin'wana swa leswi nga le ku vulavuriweni hi swila. This also, Commissioner, you can see this document, this WhatsApp message is a supplement that was sent much later, I think last week, but it's something that was sent at a much later stage and say, she said, General, I came across this message, I think maybe it might be of assistance. And that's when I saw we needed this thing. So the fact that I wrote here, I changed. To me, I accept that I said that, but I don't find it to be that material from my angle. But if the chair says, look, that it is a material, I will keep quiet, Chair. I think we have that. In my view, and I cannot speak on behalf of the commissioners, it's material. Either you changed your name or you didn't, and we must know, which version it is you're giving us, because you gave us two different versions. But you're now saying that you want to change your original version to say that you received it with your name on it. That's what I say. We can move on then, Chair. All right. I think you're at paragraph 82. Paragraph 82. Chair, before I go to paragraph 82, I'm just, my mind kicks back on that what the evidence leader just said, but my only concern is that here we are dealing with the documents whose contents, all of it, comes from the Office of the National Commissioner. Now, to me, whether I change the name on top as to it's me or from him, I'm dealing with a document that was not prepared by me. It was prepared by the Office of the National Commissioner. So I just wanted to put that point. So I'll move to post to now. Thank you, General. To 82. Sure. On the National Commissioner's own version, as set out in his answering affidavit in the urgent application instituted by me in the Pretoria High Court under case number 2025 123874, he advised me to consult with General Rabi in the drafting of an implementation plan for the closure of the PKTT. To avoid prolixity, I only attached the relevant portion of the National Commissioner's answering affidavit marked SS14. So I want us to look into SS14 page. It's file 2 of 10. 211. Page 210.
Balabo mi batwako Lieutenant General Sansa Shadrack anstugun Sansa yuma ku ikamesh Lieutenant General Shadrack Sibiya laba bangele kunyikeni bumboni tshelo ra bona ka commission le ya madlanga la ku ngele ku vulavuriweni timhaka ta bumboni hi ku hambanahambana ka byo ku ya hi laha va nga byi tisisa xiswona hi ndlela yeleyo a hi va twini va kona to stay at home. It's not the right one. This is SS14 that you provided us, General. It's an extract from the answering affidavit of the minister filed in the High Court. General, what are you trying to find? The implementation plan. No, Commissioner. We're saying on the National Commissioner's own version, as set out in his answering affidavit in the urgent application instituted by me in the High Court under the case number 2025-123874, he advised me to consult with General Rabi in the drafting of an implementation plan for the closure of the PKTT. General, look at page 211, paragraph 8.6, the last sentence. It starts with, I advised him to consult. Is that what you're looking for? Page 211. Page 211, remember we are in file 2, the annexures. Are you in the right file? File 2, yes. Yes. So look at page 211, paragraph 8.6, the sentence that starts with, I advised. Remember, it's General Masemula speaking, not you. Yes. The applicant informed me that the task team should be closed down. No, further down, General, 1, 2, 3, 4, fifth line from the top. I advised him to consult with. I advised him to consult with Major General Rabi, Head of Strategic Management, in drafting an amended plan for closing down the task team. I called Major General Rabi to assist him with the phase-out plan. That's what I needed. Yes. To say, even the National Commissioner, he does admit that he advised me to communicate with General Rabi. And so, which means that plan that I signed, we were working together with the National Commissioner. We were in this thing together that I signed and sent. Can I? So mi trom garalo na FM le singere kwendleken ka ntsamolo ngeleken mahlweni la la kutwa ngwe ku ngomeriyeni a o la kutwa mitshetanyana ka ntsongo swin'wana swa leswi swi ngele ku humeleleni hi ndlela yale ntsakisa loko commissioner se sibalo iwa ku kalaka mile ku lavani na yini general ri ta kota ku pfuriwa phepha rihala kambe leswi nge le ku endlekeni mingisero wa mina ni tshemba ku sweswi va nga ta ya ka swakudya swa nanhlekani na n'we mi nge le ku landzeleleni mi ta kota ku va mi nghena mi hi byela ku mi le ku voneni ka yini hi tlhelo ra vumbhoni bya byolebyo mi nga rivali mbulavulo luwa hi ngeteri wu lulamisile leswaku hi ta bula hi ta twa hungu leri ri hundzisiwaku hi khale ka premier tatana Mbazima Shilowa va hi byela ku voho va angula va ku yini ka khundla emisaveni ka dokodela hosi n'wamiti wa vumbirhi hi ndlela yeleyo kambe sweswi a hi tweni mahungu emisava ya awara ya n'we hi lawa hi namu wa vongi n'wamun'wanati Maluleke ya vongi rhumela kandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi na vahumelerisi va MLFM botpret mina ni nga rhandza ku phawula ka leyi nkulukumba lava va nga rhanga va nghena va complaina hi timhaka kumbe va endla xikombiso hi timhaka to lava va endlaka mabindzu va alaka ku tirhisiwa ka ti-10 cent na ti-20 cent ku ya ngopfu na le ka 50 cent swi ta problem botpret because of reserve bank ya hina ya recognize 10 cent na 20 cent na 50 cent ku ri ya ri mali in our economy so loko hi nga tirhisi mali leyi nga security botpret swi ta endla ku economy yi wa ku ta va na deflection ku va na recession
and then swi talele mi kuma ku se na exchange rate ya hina ya ha ri na matimba potpet ya wa hi kuma la yi le ku sepuleteni se leswi va fanele swi va swi leswi mi kuma va swi tekela nhlokweni ngopfu va fanele swi ripotiwa swi fika na le ka treasury va kota ku swi lavisisa potpet ku 10 cent ya ha tirha 20 cent mali 50 cent mali inkomu Rishile hlekani potpet minjhani ya kwalano va vulavula ntiyiso masipala na vona u na koka milenge because va swi kota ku fika va ndla boholi na vona famba va ndletetela tiboholi mara va nga siyi munhu loyi a gadaka michini michini yi jina yi yiviwile swi endli nga ku yive hi vaakatiko va ta ku yiva ngona va koho vanhu lava yivaka tiboholi se boholi a yi endliwi yi vekiwa yi nga gadiwa va fanele va thole munhu a yi gada laha boholi liya se hayi va swi endlile va vekela michini yaliyani swi yiveteriwile hinkwaswo potpet se ku Hlikani Khalanga na Ncindani ka Afrika wa vulavula la Francis Nkuna Makaunyana khensana vuhleri bya muendzi wa n'wina loyi mi ri na yena a swi twa hinkwaswo ka swoho swa timasipala mara masipala a ti korhokele vanhu hi ku tiyimisela Khalanga ku ta tirha vote ntsena ku laveka swa ku ri hina vaakatiko hi nga ha hlupheki hi mati ku timhaka ta mati se khale hi karhi mati ya karhi ya hi hluphekisa ane vona va ri karhi va ri ku endleni vukungundwani va ri ku endleni ka tipolotiki va nga ri na mhaka na hina ku ri va lunghisa swiphiqo leswa mati swiphiqo swa mati ku ri swi lunga i ku ri hi hlawula vanhu lava nga ta tiyimisela ku hi korhokela ku ta tirha vote ntsena hikuva vanhu lava va hi korhokelaka va masipala va tele hi vukungundwani swinene khensile inkomu rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi sweswo mingisero mngana lona FM I'm tuning say la kuthiwa n'we nomboro i 0860002543 a mi nga rivali ku mavonele hinkwawo lawa matako ma kha ma famba hi gondo leri munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonele hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonele ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonele ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM Makombandlela. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. Come monet minute tsena kupela ora ya come nar hina minute ta come ntsevu la hinga twa ku mi angula mukini nga se ya tatana bazimashlo ba rambe ku bulana bona ya fu kupela ora ya come nar hlakano se ila ku tatwa ngwe kona mga ko ku miryi ka timhaka leta hi bula hi toho timhaka leta commission ya timfanelo ta ximunhu va ngera va sindzisa leswaku ku hetelela ku hlambanywa xiyimo xa khombo xa rixaka hi timhaka ta mphakelo wa mati hikokwalaho ka mintlhontlho leyi vaaki va nge le ku hlanganini na yona hi ndlela yaleyo se hi ta tsakela ku twanana ka n'we ku n'wa miryini loko xiyimo xi tetani nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 sweswo mingisela munghana lona FM Makombandlela ku na vanhu va nga ti endlela patu laha xikarhi ka le Merwe A na le ka Peningotsa
ku ya ka golf se veri patu leriya ro dawulela leriya vele ku ticheleni gerabuli hi voxe tanihi vaaki hi ndlela mi vona swi ri kahle ku pfuna mfumo kumbe hi nga rindzeli mfumo ka xin'wana na xin'wana n'wina mi ri yini kambe hambiswiritano a hi tweni ku mi khomete timhaka eka lieutenant general Shadrack Sibiya na vo vele ku nyikeni vumbhoni ntshemba mi ta ku ri na leswi mi nga swi twa ku fika sweswi mi angula mu ku yini n'wina 0860002543 a hi tekeni no mingisa ri nhleka na vaxumi estudio 1 eGiyani ka Masingita ai va voni se le Polokwane amiyangi le mananga namuntlha ta swa vulavula hi mapatu lama pfuriwaka hi vaakatiko va ta ku yini vaakatiko loko ku nga ri na nhlanga yo bala ka nhlanga va ku yi wa tshamisa sweswi vo tete ndlela si va ro la ka nkulukumba Shadrack Sibiya ni nge vulavuli ngopfu hi ku lieutenant general hambileswi va nga na renke liya loko ni langutile la va yile le ka commission namuntlha nhloko ya vona yi tale hi vito ra Mkhwanazi ene loko moya ka swilo swin'wana na swin'wana swi va ra mitate Pet Khalanga ka swona a mi fiki mi vulavula leswi swi fambelanaka na laha hikokwalaho mi kuma ti-commissioners laha ku fana na sisi Baloyi hambi ku ri commissioner Khumalo va tshama ka va vitana va ku heyi mi hume endleleni ku fana na leswi mi hetaka ku swi vulavula ku a mi lava page yini namuntlha va fika va hlamusela mhaka ya ku vona hi vona va nga qeqexiwa kumbe ku trainiwa leswi va nga vula swona swa ku kambisisa milandzu yo hambanahambana va ku kwana un'wana nga na khoso liya swi va ra loko kwana ni ka munghana lonene va mi yisa ka khoso yo karhi a vo mi antswisa ku antswa n'wina tibeleni mavoko a swi lavi commission a hi nga lavi ku swi tiva se leswiya swi fana na loko munhu a ri na vavasati vambirhi lowun'wana a twa nga khomiwi kahle a yimbelela nghoma ya swigego se laya swa ku van'wani va hava a hi swi ngheni ngopfu aka commission xa vumbirhi ve ri vona Mkhwanazi i sukele ka province ya yena a ya Gauteng ya kuma chief wimpi ya khala Colin Makhwele wa vanhu a lava vumbhoni hi vona se va nge i na vumbhoni na bya swilo leswi i vulavulaka hi swona a miyela ku nto swi tshika xa vumbirhi ve ri MK leyiwani a yi seketela Mkhwanazi swinene hi ku khumba Mkhwanazi i ta yi tiva kahle va swi twe hi fastere se swilo leswi ka swi nga ri na vumbhoni swa ku fana na leswi hi ririmi ra vadyavatlangi va nge yi hearsay evidence kumbe mi nga siya mahlweni yimani ni hundzisa 50 wa second letiwani a yiseni mahlweni lexi xin'wana xi ni tsundzuxaka byongo very ku na social media leyi vulavulaka hi Mkhwanazi va n'wi themendhela ngopfu ka social media na ka leswi swa ti-TikTok se ve nge vona i na account Mkhwanazi vona hi ku vula ka vona ve ri a tisi vumbhoni byo i hava se a tlheleka ku ka swifundza leswa kaya u wo va yexe Mkhwanazi a dumako eka ti-social media leswi nga lavekeki u wo va mani se va ni hlamarisa hi yini ka leswi na hi ku ya hi xiphorisa hi na police act hi tlha hi va na regulation futhi nto ya ka regulation hikuva lavawani Shadrack Sibiya va le i xandla xa National Commissioner Masimula a va fanele va lo teka xitsalo va ya ka register ku nga SAPTEC va tsala Mkhwanazi ku va ta n'wi tshinya ku leswi i swi ndlaku a swi pfumeleri hi regulation so and so kumbe hi xiphorisa hi standing order so and so ku Mkhwanazi u va provincial commissioner ya KwaZulu-Natal vona i xandla xa yini xa National Commissioner se leswi swa ti-TikTok leswiya swi va ra sweswi mi nga dumisa swona ni fanele mina ni karisa vanhu loko vanhu va vulavula hi n'wina ka ti-TikTok va mi themendela a hi n'wina mi nga va byeletela vo vulavula hi n'wina ku fana na Jacob Zuma loko mo pimanisa na Peluka mi ta kuma ku Jacob Zuma i dume ngopfu mara a ngo lo va byela ku ni rhandzeni xin'wana va tlhela va vulavula ku va phaka emichini swi va ra loko mo vulavula ngopfu loko mi ye khoto va ta mi kuma hi marito ya n'wina ve ri munhu va n'wi khoma hi marito ya yena mi pfula mavangwa michini leyi va nga famba va damarheta tindlu ta vanhu ku lava ku kuma vumbhoni leti fletini va vulaka tona va swi leswi nga ri nawini ta swi va ni tshama wa xitulu va va karihela va tlhela va tsutsuma va vulavula hi leswi va nga swi twa tolo swi va ra loko munhu mi lwa na yena ni nga tirhisi matimba ya mina hi ku na vamanimani va n'wi lavi Pet Khalanga na manimani vulavule hi yena a swi tirha merit of the case leswi swi nga vulavula hi loyi nge Calvin Mathibela tolo Mathibeli swa ku Mkhwanazi na maphorisa ya yena
va n'wi harazile ene va lava ku ta n'wi dlaya a swi weli ka ku va tiya hi swona a hi vumbhoni lebyi lavekaka se xo hetelela me lexi hi xi vonaka la xiphoriseni hayi svar xiphorisa le henhla leyi va vulavule va general Rabi va tele ma va vulavula general Sibula swilo leswi nga tshamisa swona laya a ku endliwi leswi nga endliwa general Nqemeza ka intelligence va nga va tekela renke va tlha va teka renke liya a va bomba hi ya general a ku fanele ku restructure wa xiphorisa le henhla kambe restructuring yale yi ta olova ke ngopfu loko swi nga ha tiveki ku wihi wila loko yi nga olovi mateva ku endliwa yini i banani ba leswi ni swi tivaka ku ta ta un'wana na yena a lava ku tiyimelela loko mo languta ti-commissionara leti hi nga na tona le henhla leti nga onha xiphorisa lexi ku na ntlawa lowu wu wela kwala ka va general Mkhwanazi ku na lava nga ka va Robert McBride na wa Paul Olsiven leswi nga kotekaka a ko vuya mali yako yi vurisa leyi ku kambisisiwa ka commission ku i kurisiwe njhani o va na ti-qualifications tini ku fana na leswi malimi a vulavulaka hi swona minkarhi hinkwayo hi ta kota ku kamba va sinona lava na mhani lava ya mi nga va twala ku va vulavula va tlhela va ti languta na min'wala va rhachele ku ti-position leti va lo ho ti xetelana hi tona endzhaku ka nhlawulo ya tiko loko swi nga ri tlhalo ku kambisisiwile ku vuyisiwa mali ku tekiwa tirhenke ta hina ti vuya ku ta nikiwa lava ti nga va fanela ku tiko ri kota ku ya mahlweni hi ku a swi nga ta hi pfuna nchumu vanhu lava phela mi nga ri va ti-brigadiri na ti-general va holi swidloko vanhu lava mara va fanele va kala va ya ka matlhana loko i ta va vusa swivutiso a ni vera yi tali mani Svaro me ni hume xiphoriseni ni nga promotiwangi hi ku loko ni ya le xiphoriseni a ni ta kota ku tlela ni dili ni kota ku hanya na ndyangu wa mina ku fana na Pat Khalanga na Ken Manyadlini timali to tala a mi nga beliwi rhongo i ya yini namuntlha vanhu loko va famba kwe hi sweswi nga vula hi Sezomtulu ni wa Mkhwanazi pasi ya mina yi ni wa Mkhwanazi i ku tiphina sweswi 100 Svaro 0860002543 inongonoko ya Afrika wa vulavula makumembiri naro tuminete ntsayani kubila ora ya khume naro inongonoko Afrika wa vulavula ka mugana lona FM n'wana mingiserilo nhleka a ni nga pressang kona la kambe hi ku twi mingiselo mina hi kota ku twa ku la mi nga kona mi angula mu ku yini ngopfu loko hi languta ka timhaka leti hi ku ya hi matshamele ya timhaka eka ntshamo lowu nge le ku yini mahlweni eka Madlanga Commission hi ndlela yeleyo n'wana mingiserelo nhleka aye bote okay loko swi ta hala ka Madlanga Commission botseta wena hi ku ka mina very loko wo dlaya nyoka neka xokixini ne hikuva loko wo yi tshika a nga ti ku luma yi ro hi tshela yi fa u fa u upseta leswi swi vitana a ni tivi ku ri riqingho ra n'wina mi ri khomise ku yini buti wa mina ni mi twala ku ri ngopfu ene a ri twale kahle a ni tivi ku nga va ku ri xiphiqo xa vuhlanganisi laha mi nga koho kumbe njhani sungurisani futhi mi ri khome kahle hi twa ku mi ri yini okay sweswi nga twala ya Yeah, very the last teach of a dying was is dangerous. Lula mhaka yi commission ya Madlanga swi visa msakisona a swi endli ku munhu lava va nge le ku tirhiseni va ti prepare na vona va ta na swin'wana swivhiko hi ndlela yin'wana mantwisisa kambe hambota na xivhiko ntiyiso u tshama wu ri ntiyiso u tshama wu ri ntiyiso mara swi dangerous swi ta njhani ku van'wani va timbhoni va xungetiwa van'wani va duvuriwa mara Madlanga Commission yi kha ya yi ri ndleleni ya mina yi kha yi teka ndhawu swi ta njhani leswi swi tanaku ku loko wo dlaya nyoka kumbe u very the last kick of the was is dangerous hikuva se yafa ya hlala ya swi vonela ku fa yi ri yoxe ta ku raha u fa ma vona so ma vona vaakatiko vo ti endlela patu hi voxe va endla kahle ku na quotation yin'wana ya America yin'wana yo why a statement or a government man if see me doing things in my own I mean ala ku volunteer ku la ku ta mpfuna andhaka loko se mi sunguleni swilo something like that so vanhu va state kumbe vanhu va municipal or va government va nga yi va pfuna ani va khale va kha va nga yi nchumu se vaakatiko va ti endlela swilo hi swoxe hi boxe municipal renge ka malamula hi lunghisiwi na yona masipala wa college xa vanhu
sure renke liya khale botshethe hlangana abalungisa irenke liya ikomo botshethe yila ku irenke le mbulabula ku yona and loko renka malamula ikwi oh la xigodini la ya la xigodini irenke liya ayilungisi botshethe aba 6 renke liya botshethe yiva ka xiyimo xa up to standard nemetwe 0860002543 nto un'wana kha ni byela ku kula ku akiwa molo laha khale ka malamulele hayi kumbexani ku akiwa ka molo wolowo wu ta hetela wu ndla leswaku ku antswisiwa renke liya a ni tivi kambe malamulele i madoroba kumbe i xidorobani kumbe i xidorobani xin'wana lexi na xo xi nge le ku kuleni hi xihatla lexi loko xo ka xi nga jelezeriwi xi nga kula swinene kambe swi ya hi ku xa jelezeriwa ke hi ku xi le ku vuyeriweni hi swi swo tala xidorobani lexiya mi se swi ya ku vanhu loko va ya thohando wu sweswiwani va lava ku byetlelo va nga byi kumi ku ri na ntirho ku fana na sweswi ku nga na ntirho lowu wa masocha ka malamulele ku tele lava nga na byetlelo ku bukiwile ku tele se hi katsongo hambi mo yi tsona mati yi ta za yinwa I am kidding when mixerilo nhlekani aye botet aye ku ngo twala khwela mo wa ku mi leswi nyanyanini ka Mtititi ni vula lo a Planji mi developa ni ya ka Magona mi famba hi rona mi famba ni ya ka Ngomungoma a ri fambi patu leri ya ku ya ka vomashobye halaya loko halaya ten hayi laya loko na ha ku jika mi khoma ten hayi mi suka ka Mtititi a ri fambi na tsundzuka ku ri na kun'wana a ku ri na a ku ri na ku na maqhivi timovha ti tshama ti bodlomerile laha botsete a hi maqhivi i didamu lediya loko mo swi vona laya patu leriya i rin'wana ra patu leri nga ni pfuna ngopfu botsete ni stakile ni kha ni suka Giyani loko ni fane ni ta ni fika ni jika ka Mtititi ni kuma nati lama ma nga laya ma tele ni reverse ni tlhelela ka Mtititi a ni fane ni ya sayitini ya ka Magona ni tlhelela ka Mtititi ni ya vutisela vanhu va ni byela ku ndlela leyi u nga yi tirhisaku mara na yona a yo fambeka u famba hi leyi ni fambi hi ndlela liya botsete liya na mina no va kule na vona vaaki lava nga ku cheleni gravel hambi hi mabaketi hambi tibara ni nga ya ni ya va pfuna xiyimo a xi tshamisekangi botsete a va le ku ri languseni a ni tivi ku phela a hi mati mo sungula lama ya ku yima botsete ko tala mi kha mi vulavula hi yona ndlela yaleya ka Mtititi na Magona hayi a ku leri patu hi rona ri hi hanyisaku botsete i sapoto ya mina ya lava nga ku tirheni ku a hi tirheni loko a vo tlhe va veka siku ku va ya tirha rini na mina a ni ta va joyina botsete ri ni pfuni ngopfu patu leri a ni nge ri rivali a khensa swinene ku khensa mina botsete ka leya ya micheleni leya botsete ka boxa hi robiwa mititi ku hava 10 sete mi cikeliwaku na 20 sete a va titi loko titi ya n'wina yi ku R1.15 va mi nyika R1 botsete mi yi langusa na va tlhe va hatlisa va ku la landzelaka se va jahile botsete a ni tivi ku i mali muni a va tekisiwi yona mali liya a yi ngheni ka tax and yi wela ka vona mara a yi kona hala ka hina botsete a yi tekisiwi a yi le ku hi pfuneni hina as tiko yi tekiwa as nga ku n'wina mi nyikiwi yona mali liya mara a mi nyikiwangi yona botsete yi tele nemetwele poto mina khensa swinene i mhaka yin'wana leyi nga ta sariwa ndhaku yaleyo a langutiva ncindani mi ta twa lava consumer commission va ta fanele va ta hi byela ku va ri yini hi timhaka leti vanhu mi nge le ku tekeriweni tirhandi ti khomera macheleni khomera macheleni ti cheleni hi ndlela yaleyo kambe hi 20 n'wangu ya misava awara ya mbirhi ta emisiku ni nhlekani sweswo mingisero mugena London FM makombandlela haya mahlweni hi tlangela vutomi bya hosi Nwamitwa wa vumbirhi hi ndlela yaleyo hi lava ku bulana na tatana Mbazima Shilowa. Tatana Mbazima Shilowa i khale ka matsalani general wa Khosato, khale ka premier wa xifundzankulu xa Gauteng. Hi bohi lava ku va hi bula na vona laha va hi nyika tsalwa leri a ni tivi ku va ta ri vulavula ni tiva va ri munhu wo rhandza Xitsonga kambe la ni nga ri vona kona tsalwa leri a ri tsariwe hi Xinghezi kambe ni na ku pfumela ku ri sweswi va nga ta va kha va vulavula ka xiyimo xa eka
va nga ta va kha va vulavula ka xitichi lexi xi vulavulaka hi ririmi leri kumbexana va ta ringeta ku va va hi vulavulela a xo hi ndlela yoleyo hi Xitsonga. Se hi bohi lava ku va hi bula na vona hi ta twa ku va ri yini loko timhaka ti tetana. I wun'wana wa vakulukumba lava loko wo kuma a kha ni vulavula hi tatana Mbazima Shilowo, loko ni va vone hi kha hi heleketa ndlwini yo hetelela Professor Nkondo, un'wana wa vanghana va vo va loko va kha insini nkulukumba lava lava ku vulavula na vona a ni tivi ku lava va nga ta va kha fambisa mintirho leyiwani ku ta ku ri va mhani un'wana wa lava loko a swi kombeleka ku ni kombela ku fambisa vona a ni ta kombela ku fambisa vona va kha va hetisela na tihimbuku va ku a hi yimbeleleni 911 hambi yi kona himi yaleyo va yi sungula hi voxe kamba hi bule na vona hi twa ku loko vo va kha va xixima hosi N'wamitwa wa vumbirhi va ri yini vona. Tatana Shilowo Nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM na ku khensa nkarhi lowu mi nga hi nyika ku ya hi bula na n'wina. No, Nhlekani Khalanga eka wena na vayingiseri va Munghana Lonene. Ni vone tsalwa ra n'we ra kahle swinene leri mi nga tsala hi ku xixima hosi N'wamitwa wa vumbirhi. Se ni ku kumbexana swi ta swi ri kahle ku swi nga heleli kweli van'wana va nga ta ka va nga swi twi kumbe ku swi vona. A hi swi tiseni na le ka rixaka hi twa ku loko rixaka ri ta va ri mi twile loko mi vulavula va ta ku yini ku ya amahlweni hi ndlela leyo. A ni tivi ku mi lava ku swi hlayisa sweswi mi nga swi tsarisa swona kumbe mi lava ku swi vulavulela kunene tatana Shilowo. Hi ku ni lo tsala hi nexe ni nga swi vulavulela ku ri na leswaku ni swi hlaya hi xilungu. Akhensa a hi sunguleni kwele masungulweni hi ku ni vona mi kha mi kombisa ku khumbeka na hi laha mi hleketaka ku na hina tanihi va ka va loyi hi nga va hi khumbeke hako mi hi teka ku sukusela kwele ka sikunkulu siku ra vu9 ra n'hweti leyi ya nyanyanyani ku ya mahlweni tatana Shilowo. Inkomo Khalanga, loko ni tsala tsalwa leri a ni langutise leswaku eka hinkwavo va ka valoyi hi ku hambanahambana ka tinyimba ta vona ni languta muti wa ka N'wamitwa, ni languta Royal Council ya ka N'wamitwa, ni languta hi ndlela leyi vaakatiko va nga khumbeka hi yona, ni yingisela leswi premier va nga vulavula swona, leswi deputy president va nga swi humesa swona, ni swi vona leswaku hileswaku a ku lahlekeriwangi ntsena va ndyangu wa ka N'wamitwa kambe ku lahlekeriwe tiko hinkwaro. Hi swona swi nga endla leswaku ni ku a hi va tsundzukeni, hi nga tsundzuki ntsena leswaku a va ha ri kona kambe hi tsundzuka na swin'wana leswi va nga swi endla swa matimu. Ma swi tiva leswaku eka nkarhi lowa loko ku lova nkulukumba Fofoza loko a ku ri nkarhi lowu wa xidemokirasi i nge ku nghene vona va hosi hikuva hi nkarhi lowa a wu twa ku ri no wansati no hi nge fumiwi hi wansati ku ve le ka a tindlwini ta hina va hi fuma. Se ku vuye ku nghena papa wa vona ntsongo Richard, kambe loko se na yena a fambile mi kuma leswaku se hi ku a hi ri ka xidemokirasi ku vulavuriwa mhaka leswaku no xisoka xi fanele xi vuyela ambinyeni, leswaku byi fanele byi vuyela eka endla ka Fofoza endla ka Fofoza ku va vona hikuva na hambileswi va nga kona va van'wana vavasati van'wana na tindlu tin'wana wa xitekwa wa tihomu a ku ri mhana wa vona. Kambe mi kuma leswaku hi siku leri a va fane va vekiwe kumbe kusuhi na kwala va fane va vekiwa ku vekiwe na challenge ya mhaka yaleyo yi famba ze ya fika aka constitutional court. Ni vonisa na leswaku hi swona a va lava leswaku xitulu xi ya eka vona kambe a va nga lavi ntsena leswaku xitulu xi ya eka vona, a va lava leswaku hinkwavo va xisati lava va nga ka timhaka to fana na teto na vona nketani leyi va nga bohiwa hi yona a yi chuchiwa. A hi tlheleleni nyana ka ntsongo ka
lembe ra 1991 loko mi hlangana na vona ro sungula mi fike mi hlangana na vona kwihi nako mi vone ku ri munhu wa njhani? Tanihileswi ni vulaka kwalano ku ri ku va hi hlangana swa mampela swo bula hi vulavula n'wana mani ni n'wana mani wa ku tiva le ka rigigi swin'wana nyoka ya ntshava no hayi le ka yini na n'wina a hi ri aka Khodesa. Before nkarhi walowo a no va tiva xihomu ku ri a swi tiva ku ri no ku na manana Philia Shiluvane n'wana Fofoza ku vulavuriwa hi vona hikuva hi minkarhi yaliya ya tata wa vona un'wana wa mukhomi wa nkwama wa kwele aka N'wamitwa a ku ri boto wa mina boto wa majani lama a mi ri kona le nkosini va Victor na va team kasi hala tlhelo a hi bula hi vona na nkulukumba Mark Shope. So hi kota ku va hi hlangana hi nga hlangani ntsena hileswaku hi Vatsonga kumbe hi Vakavaloyi kumbe leswaku na vativa hi hlangana hi mhaka leswaku loko hi ri la hinkwerhu a hi endleni leswaku timfanelo ta vanhu timfanelo ta vaxisati constitution leyi nga va kona yi nga vulavuli ntsena leswaku vaxisati va fanele va va na timfanelo kambe ku tiyisisiwa leswaku swi nga endliwa njhani leswaku timfanelo teto ti hetiseka. Hikokwalaho a ni hlamalangi loko se endzhaku ka ku famba ka nkarhi vatsundukulu kambe ku na clause yin'wana ka constitution hi nga vulavula hi yona ya equality ya vaxinuna na vaxisati ene leswi endliwaka leswaku va ku no hi nge fumiwi hi wansati a swi pfumeleriwi ku ya hi nawu so swi va tani so hi laha hi nga sungula ku va hi tivana swinene kona kusukela kwalano no a hi kota ku bula nkarhi na nkarhi na vona. Loko mi karhi ka tsalo ra n'wina mi tlhe mi fika mi lava ku va fananisa na van'wani varhangeri kumbexana hi nga kandziyanyana katsongo kwalano ka va Freni Ginwala va Baleka Mbete sweswo a mi tisa xifaniso xa njhani laha? A ni tisa xifaniso leswaku ko tala loko hi vulavula hi vurhangeri lebyi byi nga pfuna loko ku endliwa mhaka ya constitution hi tala ku vulavula hi vaxinuna vo fana na va Slovo vo fana na va Cyril Ramaphosa mi kuma leswaku a hi vulavula ngopfu hi vaxisati na loko hi ya ka vaxisati hi vulavula hi van'wani vo fana na va Frene Ginwala kambe mi kuma leswaku hi siya endzhaku vo fana na vona vo fana na Manana Mabuza vo fana na va Miyakayaka Manzini vo fana na Baleka so a ni ringeta ku vonisa leswaku na vona va ve na xiave loko hi ri kwele leswaku N'wamitwa Valoyi va ka Mhani va nga ti voni ngaku i vantsongo a va nge na xiave eka mhaka leyi ya ntshunxeko na constitution. Malava ngele ku bule na vona i tatana Mbazimaya Xilowa mingisero Munghana Lona FM va ka va nyika tlhelo ra vo ra hi laha va tivaka kona hosi N'wamitwa wa vumbirhi hi ndlela leyi lava nga etlela vurhongo lebyikulu se a yiseni mahlweni hi ni tsakisiwe hi loko ni kha ni landzelela mi kombisa timhaka ta kambe ta ku mi va fananisa vona hosi N'wamitwa na ba vona Fofoza hi ndlela leyi a va kondlotela vun'we ha koho na vudyelwani bya vona na le ka tinxaka letin'wana kumbexana hi nga yi languta na yaleyo. Mi nga yi languta mi ta swi tsundzuka leswaku eka nkarhi lowu a ku fane ku sungula Gazankulu a swi tiye ngopfu leswaku va ka Mulamulelo mi ta vona ku ri mi ya kwini kumbexani ni dadamba na tangana na vosi va rhange n'wina va hala ka N'wamitwa na Mhala kumbexani mi nga ya ku hala a Levuwa kambe mi kuma leswaku vanhu vo fana na va EPP Mhinga na yena Fofoza na va Nxumalo va tshama hansi ku ri no
ha swi tiva leswaku hi Vatsonga, ha swi tiva leswaku hi Machangani, ene na ku nkarhi wun'wani hi pfa hi holova hi xihina, kambe a hi vekeleni tlhelo timhaka leti. A hi langutiseni mhaka leswaku vun'we bya hina hi nga byi endla byi va njhani. So na vona mi ta kuma leswaku hambi hi le ka Huvonkulu ya ka Valoyi, hambi hi loko ku vulavuriwa mhaka ya hosinkulu wa Vatsonga leswaku a ku vi na vun'we bya Royal Leadership Forum, a va swi languta hi ndlela yaleyo. Kasi xin'wana ni xi kombisaka hi leswaku hina van'wani hi na xikhomela. Loko yo suka i la ku ni tekela xitulu, loko se ni xi kumile a na ha lavi ku ri no ni tirha na wena. Kambe vona mi ta kuma leswaku va tirhe na hinkwavo na lava a va nga lavi leswaku va nga nghena eka xitulu lexi xa vuhosi Nwamitwa wa vumbirhi. Va tirha na vona va nga ri na mhaka ku ri no kambe a wu nga ni lavi. Ntsundzuka ni vonisa kwala na nkarhi wun'wani ku ze ku va na van'wani va vekela maribye va hisa mathayere kwalaya ndyangwini. Hina hi nga vanhu va swifafa, loko ni ya ni va vona ni la ku tiva ku ri no se ku na case swi famba njhani. Va ku hayi Khalanga hosi i tala hisa kona hambi vuswa bya makoko, hambi inkuma, so ni swi teka hi ndlela yaleyo. Leswi again swi vonisa leswaku a hi vona lavo va ku ri no xisola hosi sola yi sukile. Se hinkwaswo leswi mi nga swi vula yini ka n'wina? Ma ni tshemba ku swa ha mi tikela ku pfumela ku va fambile. Swa hi tikela ku pfumela leswaku va fambile, ene na tshemba a hi mina ntsena, ma swi tiva ku ri kahle rifu hambileswi hi swi tivaka ku ri no ri yimele mani na mani, kambe loko ri fikile, loko ri ku khumba hi ku ri i xaka ra wena, i murhangeri wa wena, i tala ku kuma ku nga ku no mara why Xikwembu kumbe va le hansi va nga yangi hala next door va vhe va nghena kwala ka hina. Kambe ni vona na leswaku loko swi te tani ha rila, kambe hi fane hi nga rili ntsena, hi rila hi pfa hi sula misodi, hi rila hi ri karhi hi tivutisa leswaku xana leswi vona a va tirhisa swona hina hi nga swi kota na. Loko ri ku a hi swi koti hi nga ringeta kanjhani leswaku hi fikelela aka xiyimo xexiya a va ri ka xona. Ni vula na leswaku va mfumo ku na damu ra ka Nwamitwa i khale ku vulavuriwa hi rona, ko va garingani wa garingani ku ri hayi no loko u ho pfala la ku hlanganaka Ritavi na N'wanedzi na yin'wani. So leswaku ku va xitsundzuxo a hi hetiseni damu leriya ra ka Nwamitwa. Kambe va ka Nwamitwa hi vula leswaku ha swi tiva leswaku hinkwenu mi twe ku vava, tiko ri twe ku vava, kambe a hi amukeleni leswaku Xikwembu xi endle ku rhandza ka xona. Hi tlhela hi hleketa leswaku swi vula ku na hina hi na wona Mkwembu wu nga ta ya wu ya hi byelela va Gulukhulu na va Changamire na van'wani ku ri no hayi ka ha pfukiwile le kaya, mara va ri no mi nga va rivali. Ku na swilo swimbirhi ni lava ku hetisela hi swona. Cintani ni vutisa ku a nkosini ku yiseni, ni nge hayi a hi ri nkosini nkama wun'wani a va swi tivi vo tala ku a mi famba mi ri timovha tingani ka mi famba mi ri n'wexe mi ri premier. mi ta vutisa homu ya ntima Maxakile hi sonto hi ta mi byela a ri kona na yena. A ri kona na yena, ku rhange vona va fika na va mhani Nomvula va ri ti-MEC ta n'wina. Se kama loyi na hi nge hi la ku sungula hi tshamile ko hwi se ti ta timovha mani. A hi hetiseleni hi mhaka leyi ya ni vone mi tsale risimu laha a ni n'wina minsini, mi nga ri yimbelela risimu leriya? Hayi laya a ni vonisa swilo swimbirhi. Yeah. A ni vonisa leswaku hi siku leriya loko se va vekiwa mi ta tsundzuka leswaku a ko va xisiyamani xa ku yimbelela. Hala tlhelo mi kuma leswaku
kuna van'wani xinyori halaya a karhi a ku ri no ni n'wana mani mina ni ngo khetiwa kasi lava va khale a va khomi rin'wani risimu ra khale hi nkarhi luwa fofoza a ha ri na movha ya ku yo tshuka a famba hi yona timovha ti nga si tala ngopfu va ku Brunayela makhosikazi fofoza unjhani na hina mangava he vakiti se ho dlawa ku duma xibebe ku nghena n'wamitwa ta karhi ta yevuriwa timbuti ti yevuriwa kanjhani na hi leswi a nga funda na valungu Hlavukosi hangulasa mathovulo nyani xi xikwembu ni nga si ya khipa vukari ku saseka le kaya hayi ni mi twile tata Nhlori swinene hi khensile swinene nkarhi wa n'wina na ku va mi kote ku va mi bula na hina nhlekani wa siku ra namuntlha ni tshemba ku na rixaka ra ka valoyi na va ka N'wamitwa hi ku angarhela va ta va va kha va ya mahlweni va chaveleleka loko va hi twa hi kha hi famba hi ndlela leyi khensile swinene papa inkomo hi sweswo mingiseri wa Muganga FM makombandela tsala rero ri kona na le ka swihangalasa swa mahungu loko la ta ri landzelela hi ndlela yeleyo va tsarile tsalwa leri mi nga kota ku ri lava mo tsala mo kumbazi Mashilowa tribute to Hosi N'wamitwa wa vumbirhi mi ta ri vona ri huma tsalwa leriya ni nge vuli ku ri le kwihi ku loko no vula ku ri le kwihi mi ta va ni kha ni ri navetisa kambe ri lava laveni mi kota ku ri kuma hi ndlela yeleyo i mamani va lava ku hetisela nongonoko lowu hi ku vula swin'wana a hi mi tweneni i 10 minutes ntsena a yi se ba awara ya mbirhi kambe ke ni ta ri teka riqingho rero ka 0860002543 sweswo hinkwaswo andaka leswi loko u ehleketa sweswo mingisero Muganga FM makombandlela loko mi vulavula hi yin'wana kambe kwala ni tsundzuka siku rin'wana hi ri so xanguwe ya kama kona na haxa phaphamane ya a hi ku yini kambe ngoma leyi yi lava ngoma leyi yi lava xiburukwana mina yo tisubu kama msiritana hi tweneni ku i va mani lava nge ya va famba nga vulavulanga ka nongonoko lowu nhlekani lowu un'wana mingiseri lowu nhlekani minjhani tatana Thebo hi pfukile hi nga vona papa hayi hi pfukile i na mina ni un'wana ni nga sungula na yena Munghana Lonene a ri Radio Tsonga a nyiketana na van'wana va Lawrence Mark na Pundo se ni tsundzuka vo David Timpapele la nga heta a ri boarding master a technical a Giyani nkarhi na vo Jani Mathe na vo Grand Magagani na Sati Shili Magagani na ni nga ku va tele na va kona van'wana va nga va humesa pheteni mara na vona ku vo Leslie Nkuna va kona na vona a va ri Giyani nkarhi Giyani eka Radio Lotsonga a ya ri Giyani laha Swiyindlwanini a ku ri na Leslie Nkuna na va Joe Salani na vona vo Seth Maluleke na va Bejani Mashava na yena loko a tatasela a ri Sam Chauke na ni tiva vo tala lava ri kona na loko se ku ta sungula va Mthombeni loko va nghena hi tinsimu tetiyata na Pundo na vona Mthombeni va lava sweswi mi va vitanaka Peluka a ri Daniel Peluka va ha tirha hi tiposkarata a va ha hlaya ka tiposkarata vanhu valavo na vona va Sesi Chavalala na James Kwambane u ngheni xikan'we na Conaiza a va nghena ka nongonoko wun'wana wo tatasela va ku a hi tatasela a ka ha ri Mugqivela hi Mugqivela na Pundo va ku ta Mugqivelo
Nemetweli papa kuna un'wana na yena a lava ku gumeta hi swin'wana khensiri swinene papa hi khensiri tlhelo ro mi nga ta na rona na mina no navela ku na mina ni vulavula ni nga va vona inkom papa khensa swinene timina tinharhu ntsena ku nga se bawara ya mbirhi ni navela ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana hi loyi nhlekani hi pfukile papa hi ngo vona hi pfukile i novhele kwala ka Nwamitwa hawa a ni tivi Buthphetho tanihileswi n'wehe mi nga munhu wa ku hlamula Buthphetho na ku tsundzuxa ku hi nga swi endlisa ku yini loko hi karhi hi vona va pfala ti-pothole endzhaku ka loko ku ta va ku love Ndabezitha hi tsaka kumbe hi rila Ndabezitha a ni swi tivi Buthphetho kokwalani kambe n'wina mina xiphiqo xa yini sweswi i xiphiqo loko ku pfariwa ti-pothole a mi lavi ti pfariwa kasi ti pfariwa swi lava Buthphetho xiphiqo i yini xiphiqo se i yini hi ku ti le ku pfariweni xiphiqo i yini la ti pfariwa loko love munhu Buthphetho Ndabezitha se n'wina mina xivilelo xa ku hi mhaka ku love Ndabezitha a ti fanele tindlanya ti nga pfariwi emhaka a ni ri sweswi ku tata vanhu va xiyimo swo le henhla le ka Nwamitwa vo hina so se kambe mi vula ku loko i khale Buthphetho ti-pothole leti ti tele ndhawu leyi va swi tiva la ka Nwamitwa ku ri masipala ya swi tiva ku ti-pothole ka Nwamitwa ti tele mara sweswi mhaka ku love Ndabezitha hi fanele hi rila kumbexana hi tsakela ku va pfala ti-pothole kambe a swi endleki ka Nwamitwa ntsena ma swi tiva ku na lomu kun'wana va ta mi byela ku switarata swa vo swi khuleriwa loko ri na nkosi a mi se tshama swi twa na swi twa swo swa ku khuleriwa loko ri na nkosi mara leswaku va pfala ti-pothole loko se va vona ku Ndabezitha wa hina i lovile Buthphetho a hi swilo leswi nga tshamiseka hi ku patu leriya i khale ri karhi hi hlupha hina hi fambaka hi rona matutsi swi va swi nga tshamisekanga a ni ri ma vona ku fana na sweswiwani Buthphetho ya ta vanhu va ku chaviseka then swi endla ngaku swilo swi tshamisekile hi nkarhi lowu hina hi nge le ku rileni ma vona ku swi va swi nga ri swona mara Buthphetho ena ro sungula hi swi vulavulala ka xiyanimoya lexi ku pfariwa mapatu loko ku voniwa nkosi matsundzuka loko vulavuriwa hi ku lahliwa ka khale ka Holobye Tito Mboweni ma swi vona ku swi njhani hi Buthphetho mara ku ri ku ene swilo sweswo aka timasipala va va karhi va swi tiva ku ri no tindhawu ta so a ku fambile mara loko se ku ya ku ya humelela mkosi hi ndlela leyi then ku va ku ri ku humesiwa ku tithendara ku famba mi ya tirha leyi Nemetweli papa ni khenseli swinene hi ta va lava va ka masipala na va ka public works kumbe hi twa ku va angula va ku yini mindzuku hi ta va hi ri na vona hi ta va lava hi vongoka va nga kumi kunene kambe hi ta va lava ku hi vulavula na vo mindzuku ni vulavula sweswi va kwala patwini va busy ve le ku gandleni Buthphetho enkomo buti wa mina himpela va tsakela ku ti-pothole ta pfariwa kumbe va rila Ndabezitha sasi leli hi lava na mahungu ya misava ya awara ya mbirhi mana nhlekani lona ni mi tiphina ya ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni i dzuma na mina nongonoko lowu nga ta landzela handle ka sweswi mbana siku lerinene ni vula n'we na vula nga kwala tlhelo ka n'we tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela mahungu eka SABC